Ima tanok ku disukuno tanu isin mama ko sayol. Tak kubotin na mo. Abi tak audo. Saya audo puna. Jadi kan ada. Pak Silitonga. Oh, puna. Ada. Berulah roh. Baru semua orang tahu. Baik kata sunari 2 jam. Pemahami. Baik. Dang sono. Konan amang boronin na. Isong kala ko dang lupi dalanon. Sementara kami isong dalanon ngarong dali setapak do. Tahu sedia. Tahu 2000. 45? Dang amang. Sedia. Tahu 2000 tulu may sok kami. Pas. Amat aku mana matre ko ni antik ini. Oke, tangan. Orang ni halak. Betul. Mana beban cari tu. Kalejo. 2000 tulu mah amat aku mangartis niyan. Pambat parte ko ni. Sitaba. Jadi nari ancam do na masay ima abang ni amang borong na kaning iro mangancam pakai parang babat. Orang iro kami isi mengancam. abang ni amang boron. Laporkan na Juli amang boron tahun 2005. Saya lapor horing. Ya, betul Pak Nababan. Terus. Aba hamur ma do kana bang muda ni hamu ka sinababa ni ma. Mira kita di hotel mah. Iya. Kasi Di hotel mah. Dang on halak. Turcon. Si iro masih mengancam bapak ni gelek ko. Mereka sampai si rupiah tikini ibu mau tusona tahun 2005 may ibu tusona. Tulu minggu matu gelek ko. Yung saya mama pe ko bapak ni gelek ibu mami. Marsopo sa bilaro dami ito bakon. Di huta do pia namang bo. Di uning do kamu amang boro. Gunang ulak ko si. Nga muluk. Huta do pia namang boro. Amir parjol manginong ay bepan namin. Ang parjol tinggal iso. Jadi nang ang lubiya huta do. Nadia may tanoy, Nadia. Yang mulai sabi ko na namang boro. Isi hamu tangan ni. Da berubah tak dang bisong da. Maulah hubel jol mama baik tu aku sudah rion. Baik dengan. Da do tangaku tulangit do. Di dia mana king nedok mi di beko ami. Na ina kan kamong bordalan na lang mas. Adong dono yang ditur Pak Nababanuan tanoy. Pengakuan di sini baban arong tanonan na ison. Dua he. Adong do dibuat tano ni baru nenggolan ni kor. Na iro justru amang baru. Na sonari. Iro. Na ingan ni si. Oh lamang baru. Satu. Catat. Aduh. Anggo hamo nangamu catati. Oh, hamo nangan ni silba di mata ni halak. Kami masih menerima dari kalian ya berita. Sukunon. Sampai mengelih-elih mengelui jadwal dah. Tabun. Dodo keadilan dari dua belah pihak. Dan gak bilang mardonga kami tuh mulu si surat kamu. Oh tak, 500 hektar pertanyaan. Mana sisanya? Iya pasti. Mana suratnya? 8 hektar. Sedia mang Nababan? Ya dia orang opat. Opat. 10 rupiah. 420 orang nih. Ayo, orang itu nggak betul lah. Karena kalau pernah kani. Upulah gubi, lebih dari sona. Ada, 3.000 hektar ya mu. Saya hektar. 10 hektar do beda. Sampai bawa mu tomak munan no bodar. Ada orang kata gue saya terpilih gokok bida tanok ki. Sampai mati namu. Sampai mati. Itu. Kontak pulangnya 2 hektar. Ya, si Dwino. Punaku 2 hektar berapa tuan? 5 juta. 2 hektar, 15 hektar. Saya hitung juk catati. Jangan besok. Isi guarna dokon ni guarna. Gulang-gulang neng salah kok Nama. Nama sahur siman junta. Dadang na si mangyani si 2 hektar ini. Nama ni bapak di. Oh, gua ni bapak. Sahur siman junta. Mangulu kan? Mangga mati. Betul. Mama yang iking. Dan buju kan? Baik. Sahur dah. Aduh ngopi tulang silito mah. Nah, kita maju dah kita. 15 rupiah. Kalau nak aku kan sono tulang mati. Asa si bagi 2 hektar. Ada aku kan natuli di gobla dulu sudah di Amazon. Habis nama taruh naik sili baru saya tanya rukun lagu ni. Bah, ratusan jul mana main-main. Karena itu kamu mah di 2. Boy, dang sina narita Purbanggoni. Memang mulai tempuh tinggal ujahami surat ni natai. Tetaplah nasihat kamu jauh pau penguhami baru terpesada. Malangi mahita di restoran, berbeda di pengadilan. Udah panggil dodero, saya tahu untuk keadilan ni.